Ebyona byaba rugutorwanya kasanga korabero mu kijungu kuza base camp omuri Kasese municipality. Emotoka ya mahija ne speedinga muno batangana omwana muhanda wa mahija geza kumusara beitu mu kumusara ya mutero mutwe yagwata then ya slidinga yagenda yatomerenje twasasa muno twaguma haho wa mahondo wabiratembera aferireho bambitasomeye kwimuka driver agurukire mu yiruka aboje twasobora kumuhambya twamukwata kale yageza kunaka bitabira atinire muno bamalia tumutwire mwache imani. So I was inside the house, then I had a loud bang. Okay? Then I wondered what it was. Then I saw a lot of dust coming out. Then when I peeped out, when I came out and peeped, I saw when there was a UPDF vehicle which had knocked. So accident yabaha muherugo kujangu kiya nagezeho kudojinga omwana aruzinga control ningashi abura kusigarari ni charge n'imotoka eza harubaju rw'umuhanda etomerenje. Abatura hamwe n'abazire n'umendo ruguto rukurutebwa mu za hampu okucendeza hari za butandwezi batera mu za hamps n'ekindi na za speed zabo zicendereza motoka zabyiruka. Omusirikare omwe ayaba ariya mutwe motoka niwe utwashanga hasini bode yeye then na omwana omuto owe motoka yabanza kubugana ebone eruzinge control ningashe bone rugaha muhanda ahendera habiro accident acharetere motoka yatomeragana na nenjo. Oguyara barabazira kubaza habuzora misho okurebeka ngo abana babo tubahwera muri za batandu emitumbi y'abagenzi yatwarwa mu irwaro rya Kasese okongera kuceberwa. Omugandi abatura kurga cyaro cya Kabugunda omuwadi ya Katonso mtown kanso ya Chenjuju bacera kugwerwa kagwe bwanyuma yo kushanga omutura mutahi waba baziguba mwisire bakamujura mu myenda n'enkito bakamusiga ha muhanda. Omira polisi yadinkayina amunaga mukasaka oisurwe yamanyankasere mujisho emyaka nkaga owecwekane cyo cumwe omutungo bagurese buriye tangabona mutweki tarwana tatoka takoraki twakoze rine seruza kikiba mutuzeke amusene ba polisi omukugezaho kucondoza habaruka hakavuyo bwanyuma ya mukama wakabara ko mugenza herereshiremu polisi kwikaye kashanga igwire akacinga kaburaho. Echatabara abatura hamwe na polisi bari kutebereza ngo mugenza basa ko bayitirwa mu kabaraka nuko abatura kwatandisa na polisi bakacurwa ijurwe bareji okuronda obujuruzi. Njumira abantu abebara bakinge kara abukuba omuntu wonu kusikira nko konseruliza nasana bamwitiye paka mbara. Polisi nobwera betabasa kugambira ha kamera zita hakwitwoku bitunu bagira ngo bacirwe mu kucondoza. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi na Daniel Vingana.